Ćao ljudi, dobrodošli u podcast Serbo per Italijani. U ovoj drugoj epizodi pričamo o vanilicama. Šta su vanilice? Vanilice su sitni kolači koji su sinonim za detinjstvo, dom, porodicu, toplinu. Kada kažem da su to sinonim za detinjstvo, dom, porodicu i toplinu, to znači da ovi kolači mirišu na detinjstvo, na dom, na porodicu, na toplinu. Ja ne poznajem nikoga ko ne voli vanilice. Međutim, ovi kolači nisu poznati samo kod nas. Postoji jedan poznati kulinarski sajt koji se zove na engleskom food52.com. food52.com. 2015. godine po istraživanju ovog sajta, vanilice su odabrane za najbolji sitni praznični kolač na svetu. Svi su pravili vanilice i tako je recept naših baka dobio nove obožavaoce i našao se na trpezama širom sveta. Ali kako su nastale vanilice? Pa, veruje se da je recept za kolačiće došao iz Austro-Ugarske. Međutim, deo naše tradicije čini i upotreba domaće masti prilikom pravljenja kolača. Svinjska mast je bila jedan od glavnih sastojaka u kuhinji naših baka. Danas to nije baš tako, pa se umjesto masti koriste puter ili maslac, margarin i ulje. Međutim, izgleda da se svinjska mast vraća na velika vrata jer su naučnici otkrili da je ona veoma zdrava i bolja od rafinisanog biljnog ulja. Pored toga, mast se nekada koristila kao obavezan sastojak za mekane pite i slasne kolače, koji su se topili u ustima prilikom svakog zalogaja. A evo kako se prave vanilice sa mašću, ako želite da ih napravite. Šta je potrebno? 200 grama masti, jedno celo jaje, jedno žumance, 500 grama brašna, 4 ili 5 kašika šećera, 2 kesice vanilinog šećera i sok jednog limuna. Sok jednog limuna je fakultativan. Mast umutite mikserom, dodajte jaje, žumance, šećer i sok jednog limuna. Na kraju dodajte brašno i umesite testo za vanilice. Zatim uzmite čašicu za rakiju koju ćete koristiti kao
modlu. Pravite oblike, vadite ih i ređajte u pleh. Pecite kolačiće na 180 stepeni, a kada se ohlade, spojite 2 kolačića domaćim džemom od kajsije, šipka, jagoda ili šljiva. Zatim uvaljajte kolače u šećer u prahu. Miris i ukus ovih kolača često bude nostalgiju u nama i podsjećaju nas na detinjstvo. Da li u Italiji ima neki sličan kolačić? Pišite mi i kao i uvek slušamo se uskoro.